سرسالوا پیروز به تماشاوان هجا بولتنا ساعت 6 ایواری از جوارا پیشکش کم ده دست بکی ده گرینگ ترین سرنوچه. سروک مسعود بارزانی نامه که پیروز باهی بلاف کرد تیده آشتی و آرامی و خیر خوشی جه نافچه را خواست. انجمن اجتماعی کردی لسوریه ENKS daxwiyaniyek بلاف کرد تیده هردولی انجوین آخوا اشکره کرن. پیده ده سربازبردان داعشیان ده بردوام هریداوی لباجار طبقه 12 داعشی سرباز بردا. جارا کدن ایریشین روسیه و رژیم سوریه لسر ادلبه تندر بونه. دوباره سلاف به هلکفتا سر سالا نویا زاینی سروک مسعود بارزانی نامه یک بلاف کرده ده پیروزباهی لمالباتین سربلندین شهیدان و پیشمرگین کردستان و تواهی ولاتین کردستان کرد و هیوی خواسکو سالا نو سالا خیر و خوشیه به بو همو علیکی. مسرور بازانی سروکی حکومت هرما کردستان به هلکفتا سر سالا زاینی پیامک بلاف کرد تیده پیروزباهی آراسته ولاتین کردستان و عراق و جهان کرد. ده پیام پیروزباهی ده مسرور بازانی هیوی خواست که سالا نو سالا که پر خوشی و آشتی به و سالا به داویهاتنا کراستن به لنافچه. هروها سروکی حکومت هرما کردستان هیوی خواست که هرما کردستان جه تواهی پیشاتین داویه یه نخوش پاراستی به. انجمن اجتماعی کردی لسوریه دجیوینا خوده لسر آستا سوریه بگشتی داوین پیشاتین سر عرده گوتو بیش کرن و سر آستا نفخویی انجمن اجتماعی کردی لسوریه دجیوینه ده بریار دا کو ده دما پیش ده کنگره چاران یا ENKS وره دارخستن. امیداریا گشتی انجمن اجتماعی کرد لسوریه daxwiyaniyek بلاف کر تیده چندین مجارن گریدای روکشا هانوکایی و گوتو بیش کرن. انجمن اجتماعی کرد لسوریه دجیوینا خوده لسر آستا سوریه بگشتی داوین پیش هاتین سر عرده گوتو بیش کر تکازیز سر گرینگیا کاری ولاتین زیلهیس ینکو دستوردان دروشا سوریه دتکن کر. هروها انجمن اجتماعی کرد لسوریه تکازیز سر لسکرناب داوی هاتنا کاری کومیتا دستوری نویساندنا دستور گینوج بو سوریه کر کو او دستور لگوری داخوازن گلین سوریه به تیدا مافی تفایا پیکاتیان پاراستی به. انجمن اجتماعی کرد لسوریه دجوینن خوده گوتگو درنکتنا کاری کومیتا دستوری سوریه وندا کرنا دمیه و زیانه به برجواندین گلی سوریه جی بگینه و ENKS تکازی سر یک هلوستیا آلین کردی کر. انجمن اجتماعی کرد لسوریه گوتگو daxwiyaniyek دسته سروکاتیا انجمن اجتماعی کرد لسوریه درباری daxwiyaniyek پیده ده به ارینی پسندایا. درباری انسیاتیویا قصده جی دجوینه ده تکازی سروی چنده هاته کرن کو پیوسته ناواروکا daxwiyaniyek قصده به تمامی وربجی کرن. نابه هندک خال ورنبجی کرن هندک خال جی ورنب پشگو خستن. پیوسته ده دست پیکه ده پیده پنگاوین درست کرنا باوریه باویجه. هروها انجمن اجتماعی کرد لسوریه بانگ لجواکا نافدولتی و توای رخصتن مافه مروان کر کو آلیکاریان پیشکشی پنابر و دربدرین کردین روجاوای کردستان بکن. لسر آسان نافخوایی جی انجمن اجتماعی کرد لسوریه دجوینه ده بریار دا گو دما پیش ده کنگره چاران یه ENKS ورالدار خستن. جبو وی مبسته کومیتک هاتیا پیک آنین. ENKS داخواز جتوایا اوفیسو دستین ENKS کریه کو کاری خواه بردوان بکن. بهتر پیوندی نابراوان و جماوری روجاوای کردستانی ده به توایا پیک هاتو آلیان ده درست ببه. داکو بکاردن بهتر خزمتا دوزا کردی لسوریه بکن. مالپارا که نزدیکی پیده لیدوانا که نراست لسر زار کاميران حاجو اندام پولیتبوریا پارتیا دموکرات کردستان سوریه بلاف کریه. جالی خوبه کاميران حاجو دریا هفدی تنکه ده او یک رد کرد. كاميران حاجو نûçeyên erêkirina انجمنان اجتماعî Kurdî li Sûriyê li ser projeya rejîma Sûrî ya reveberiya xwecihiyê red kir. Endamê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriyê û serokê Komîta Peywendiyên Derve ya Encumenan Ijtimaiya Kurdî li Sûriyê Kamîran Haco dê hevdîtineke taybet de bo malpera Encumenan Ijtimaiya Kurdî li Sûriyê ragihand ku wî tû peywendî yan hevdîtin li gel malpera Atropat encam nedaye û amaje kir ku di dema niha de hemû kes behsa yekrêziya helwesta Kurdî dikin lê wekû tê xuyanî hin alî hene di riya belavkirina nûçe û zamyarên nerast bi rovajî wê yekê dixwazin. یا گرنگ لی جمعان اوه
برژەوەندیên wan yên kesayetîne. Malpera Atropat ya bi ser peyadê ve li dwanek narast li ser zarê Kamîran Haco di malpera xwe de belav kirbû. Têde hatibû ku Kamîran Haco endamê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya û serokê Komîta Peywendiyên Derve Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê bo malpera wan ragihand bû ku Rûsya bi rola navbînkariyê di navbera ENKS û rejîma Sûrî de dileyzê û ENKS li ser projeya rejîma Sûrî ya reveberiya xwe cehî erê kiriye. Malpera Atropat bi ser peyadê ve û gelek caran êrişê serkirdeyê ENKS û partiyên wê dike û nûçeyên dûr ji rastiyê belav dike. بله تماشاوان هێژا ناڤاروکا نامaya pîrozbahiya Serok Mesûd Barzanî di vê raportê de em ê nemayiş bikin. بەبوونە سەرێ ساڵە نوێزینی سەرۆک بارزانانی پەیامێک بەڵاو کرد و تێدا گەرمترین پیرۆزبایی ئاراستەیی وڵاتیان کوردستانی کرد. داخویانیا خۆدە سەرۆک بارزانانی گوت و پیرۆزبایی لە ماڵباتێن سەربەرزێن شەهیدان و پێشمەرگەیان قارەمان دێکەم و هێڤیا خێر و خۆشیە بۆوان دخوازم دەوێ بۆنێدەمە پێویست زانیک و سوپاسیا خۆراگری و قوربانیدانە گەلێ کوردستانی بکەم دە قوناغێن جۆر بجۆردا کو ڕوبڕووی تەحەدیاتان بوون و ڕاستی ژیانەکە زەحمەت و سەخت بوون. سەرۆکە بەرزانی داخویانیا خۆدە گوت و سوپاسیا خۆدایە مەزن و جانفیدایە پێشمەرگە و خۆراگریە خەلکێ کوردستانی دەکەم کونها هەرێما کوردستانی بە ئاراستەیە بوژانێ و چاکسازی و سەقامگیریە پێنگاوان تابێژێ. دەربارەی ڕەوشە عێراقی سەرۆک بەرزانی داخویانیا خۆدە گوت و هەمیشە ئەو خوازیارێوی چەندێنەک و کێشەوەرنە چارەسەرکردن و خەلکێ عێراقی دژیانەکە سەر بەرزانەدا ژیان بکەن. دە ساڵێن بوری دەژی گەلک جاران هەرێما کوردستانی هۆشداریە وێ چەندێداک و عێراق بەرەو چاران ویسەکە تاریبە دچێ. هەرێما کوردستانی تەکەزیر سەروێ چەندێ کرد و ئەگەر بنەماین حکومەکی مەدەنی و دەستور نەونە بجیکرێن چاران ویسە عێراقی وێنە دیار بێ. سەرۆک بارزانی داخویانیا خۆدا تەکەزیر سەروێ چەندێ کرد گواو دەدەمە نەهادە گەلک بە هورگولی متابعە گرژی و ڕوودان و پێشاتێن داویەن عێراقی دکێ دەوێ باوریە دەیەک و نابێ ئالیەن عێراقی ڕێبدن و وڵاتیوان ببێ قادایەک ئالیکردنە گرفت و ململانە و بەرژەوەندیە خەلکێندن. سەرۆکە بەرزانی گوت و بە هەموو ئەوەیەکی ئەو پێشتەبانیا داخوازە ڕەوایان خۆنیشاندەران و بەگەرە سەقامگیریە و ڕاستەڕێبوونا پرۆسیا سیاسیە عێراقی دکەن و ئەو لەگەل هەر گوهارتنەکەنە کو ببێ سەدەما چارەسەرکردنە کێشیان و دەست بە ئەنینە دادپەروەری و داخوازێن خەلکێ. سەرۆک بارزانی داخویانیا خۆدا تەکەزیر سەروێ چەندێ کرد و گوت و تەوێ هەبوونە تەبایەوان پێشاتەیەن و هاتە بەحسکردن. هەرێما کوردستانی هەر هەوڵەکێ ڕەدەکێک و ببێ سەدەما نەمانە دیموکراسیە بیانژی ماف و دەستکەفتێن پێکاتیان و گەلێ کوردستانی بخێتە بن مەترسیەدا ژبار سەدەما سەرەکی یا کێشێن عێراقی بن پێکردە دەستورە ئیدارە شاشە یا حکوومەتێ نەک ماف و دەستکەفتێن گەلێ کوردستانی و پێکاتێن دنێ عێراقیە. دەربارەیە پرۆسیا سیاسیە هەرێما کوردستانی و کاروبارێ دام و دەستگەهێن هەرێم سەرۆک بارزانی گوت و ئەو پێشتەبانیا بەرنامە و کارێ سەرۆکاتیە هەرێم و پەرلەمان و حکوومەتێ دەکەنج بۆی بڕێوەبرن و چاسپاندنە چاکسازیەک و داخوازە خەلکێ کوردستانی و هەروەها داخوازە بهترە ئالیەن سیاسیە. هەروەها سەرۆکە بارزانی داخویانیا خۆدا تەکاسی لەسەر بەهێزکردنە بنەمایەن پێکڤەژیانێ و کورکردنەوەی فەرهەنگیەک و بووە سەدەم و گەلێ کوردستانی بە تەبایی و ئاشتی و براتی دە کوردستانێدا ژیان بکێ. داویە داخویانیا خۆدا سەرۆک بارزانی گوت و ئەس بەهێویمە و ساڵان و ساڵە خۆشی و بەختەوەریە بێ بۆ هەموو وڵاتیان کوردستانی و عێراقی ئاشتی و سەقامگەری لە ناوچێ و جیهانێ بار قەرار ببێ. دایما 5 روژên borî de sê tawan de derheqê du ciwanên Kurd û dayka keçkekê de li Qamişlo hatin encamdan bê ku tawanbarên wan werin eşkerekirin û sizadan hurguliyên bêhtir di vê raportê de. Lafine Rojavayê Kurdistanê sala 2019 de bi sedan bin pêkirin û tawan di dermafê welatiyên Kurd û Ereb de hatin encamdan.
دەستگاها ئارکێ پانۆرامایەک لەسەر بنپێکردن ئیساڵدا ئامادە کریە ئەمێ بهەڤرە تەماشا بکەن. ساڵێک دن لەسەر هەرێما عەفرینە ڕۆژاڤایە کوردستانê re derbas bû. Lê tu cudahî navbera sala 2018 û 19 de tune bû. Bervajî wêyekê salek te jî binpêkirin, tawan û kiryarên nemirovî û nerawiştî di dermafê herêmê û sivîlan de bû. Di sala 2019 de ji serê salê ta dawiya salê binpêkirin mîna kuştina dibin işkenceyê de, ravandina xurtûkeçan, sepandina bacan, bicîkirina ereban li şûna Kurdan de û guhartina demografî û dizî û bazirganî bi şûnwarên herêmê hate encam dan. Ji bilî wêyekê di her dem û demekê de teqîn rûdidan û mûşek û rokêt li ser taxên bajêr de dihatin barandin. Herwiha darozeviyên Kurdan bi hamahengî bi ereban re dihatin şewtandin û daristan û merx û darên çiyayî û zeytûnan dihatin birîn û weke êzing dihatin firotin. Herwiha ji ber erzankirina nirxê berheman, cûtkar rastî ziyan û derdanê hatin. Li gor şopandin û belgekirina dezgeha arkê ji tawanan re wiha hatine belgekirin. Di 16 çileya sala 2019 termê Egîd Şêx Hesen yê ji gundê Avrazê hate dîtin. Li ser termê wî şûna lêdan û işkenceyê hebû. Di 22 heman heyvê de Mihemed Eter di bin işkenceyê de li gundê Meydan Ekbes bi destê Ehrarê Şam de şehîd bû. Di 11 Sibatê de welatiyê bi temen yê bi navê Elî Qelender yê 80 salî ku ji gundê Qenterê bi guleya çekdarekî ji ceba Şamiyê şehîd bû. Xoşnav Henan 34 salî ji gundê Berbenê yê navçeya Raco ku bixwe berber bû termê wî di 6 Adarê de li mal hate dîtin. 19 Gulanê welatiyê bi temen yê bi navê Mihemed İbrahîm ji ber birînên xwe şehîd bû ku beriya wê ji aliyê çekdarên Sultan Murad ve hatibû îşkence kirin. 22 heman heyvê Reşîd Hemîd Xelîl yê ji gundê Bêlê li ser destê Ehrarê Şerqiyê şehîd bû. Di 28 heman heyva Gulanê de Silêman Tobal ji ber pevçûnên çekdaran rastî guleyekê hat û şehîd bû. Di 8 Hezîranê de Abdo Şêx Bilal ji gundê Şêx Ehmed û Henan ku ew jî ji heman gundî ye termên wan li ser rêya Raco hatin dîtin ku bi destê Erebekî şehîd bûbûn. Abdo İbrahîm 27 salî ji gundê Kaxrê li ser destê Emşat hate şehîd kirin. Şerefeddîn Sîdo di 22 Hezîranê de şehîd bû ku rastî eşkenceyê jî hatibû. 24 Hezîranê welatiyê bi navê Rostem Sîdo ji gundê Axcelê Şawitî hate dîtin. 19 Tîrmehê de Elî Ebûd ku bixwe Ereb e dema girtina ser mala wî şehîd bû. Husên Muhemed Hemo di bin işkenceyê de li zîndanên Hemza de şehîd bû. Welatiyê bi temenê bi navê Mihîddîn Elî Oso ji gundê Qitmê di 28 Tebaxê de şehîd bû. Herwiha hevjîna wî Horiya ji ber birînên xwe di 6 Êlûnê de şehîd bû. Di 17 Êlûnê de Mihemed Henîf Hissî di bin işkenceyê de li zîndanên Raco de şehîd bû. Di 3 Cûtmehê de Şükrî Mustafa yê 6 salî piştî 20 rojan ji işkenceyê ji aliyê Cebel Şamiyê ve şehîd bû. Di 4 heman heyvê de Adnan Reşîd Emîr yê ji gundê Meydankê di mala xwe de şehîd bû. Di 29 Cûtmehê de jina Kurd ya bi navê Zeynep Mustafa bû qurbaniya teqîna Cindirêsê û şehîd bû. Di 5 Mijdarê de Silêman Hemko yê bi temen ji gundê Kanî Gewrekê rastî êrişekê ji aliyê çekdarên Hemzat û Ceyşê Şerqiyê ve hat di encamê de şehîd bû. Di 18 heman heyvê de termê keça Kurd ya bi navê Nergiz Dawud ji gundê Kîmarê li gel termê Erebekî hate dîtin. Di heyva Berçille de Muhemed Bekir Husên ji gundê Dumilya li Idlibê ji aliyê Eniya Nusra ve hate şehîd kirin. Ji bilî şehîdbûna kesên navborî gelek curên binpêkirin hatin belgekirin. Weke kanala El Arabiyê gotiye ku goreke bikum li zîndana çekdarên Sultan Murad de hatiye eşkere kirin. Herwiha welatiyê kêmendam yê bi navê Aras ji gundê Qaselcindo rastî pîstirîn û xerabtirîn curên eşkenceyê hat. Ew jî xazoqa Osmaniyan bû. Li aliyekî din bi sedan ji ciwanên Kurd dihatin revandin. Li hember serbestberdanê guşmeya dolaran dihatin dayîn û hîn jî çarenivîsa bi sedan nediyar e. Herwiha di sala 2019 de bû yekem car zîndankirina ta dawiya jiyanê li ser neh welatiyên Kurd hate sepandin. Li ser asta rewşa derbederên Efrînê di 2 Berçileya sala 2019 de kumkujiyek di dermafê zarokan de hate encamdan. Têde 16 zarokên derbeder li bajarokê Tel Rifat navbera şehîd û birîndaran de ketin. Li nava kampan di 19 Çileyê de
زاروکا بناوی روجین عبدالقادر یا 16 سالی جگند عشونه جالی پیده و هاتا رواندن ده 25 جوتمه ده وکه شهید هاتا رگاندن که ده شر سریکانی ده شهید ببو. ده 16 برچله ده همان آلیه. آنکو پیده زاروک بناوی نزیر حسن یه 15 سالی رواند. هروها ده 3 تیرمه ده زاروک بناوی احمد جابو هاتا رواندن. تاوی سربز بردانا لی پشتیوی به 2 جارانجی هاتا رواندن. سالا 2019 وکه کاراست لسر شینین عفرین را هروها لسر دربدران را درباز بو. تاوی نیزیک 2 سالان دبه که ترکیه و گروپین چکدار دست خواداین سر هرمه لی روش برف خرابونه و دچه. داوین هیف جه سالا 2019 بو هیوا بجی کرنا عربان که بویه که پرانیا نشته جین و بونه عرب و ایدی کرد لی هرمین خواه بونه کم نتو. بله تماشاوان هجان هاجی از برای خوبه میوان خواه برز بشار امین اندام پولیتبیریا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا برز سرسالا و پیروز به دموا باش به جوینا ENKS دست به مجارا خواه بکن جوینا و چوا برای و چه تداهات بحث کرن؟ باستيجي قال أبالا يعني جوات ما أنجمني فيجاري أبا داوي نوعيا قالك الفيشبو قالك مشاركين بيتر جانب سياسي بفرهي لسر ساكنين وموقف مسألة قضايا تفدي شيء حتى بني تبدأ مسائل بحث بون شيء علاقتي ما بمسألة نابدو تبدأ استعراض ديتنا روسا ديتنا أمريكانا ديتنا جهات مسألة ما ائتلافي مسألة ما أوبوزيسيوني بشكل كي انفتاح صار مسألة أطراف أوبوزيسيوني لسر مسألة ما حتى بيدي وأمشكارن كار وأمشكارن خبر ممكن سرفا مسألة تبدي ونريني يا إخوان لسر قالك يعني نرين قالك صار مسائل سياسية مناقشة قالك شيء دواري سياسي دي دواري تنظيمي جي خاصة المكاتب يا اخوان زي تفعيل بكن بريار برنج مؤتمر يا اخوان نزيك شيكن شو وقتها مناسب ببين انه كونغري اخوان شيكن اي مجلسي ومكاتب جي توجيه شو مكاتب انه كاري اخوان عملي اخوان نما كان مكاتب وقت جي يعني مكاتب المجلسي مثلا مكتب اعلام هي مثلا مكتبه مجالس محليه هي مكتبه مكاتب ايه غاسان اذن دوره مكاتبه كاري مكاتبه يعني بشكل عام مناقشات افراء جفاتك نوعي لبيش وبشكل مسؤول لسرفا المسائل هي ديجي ساكنين ايه سريك عني جريس في ووضعية عفرينية ومسألة تغيير ديموغرافي قدبه وضروري جهدك تشيبه بالجم مجتمعي دولي جاري كده والجم أطرافه وقت ائتلافه وقت تركاه وقت دريهان كارك بالنشاطك أنه أب مآسية في ملتي أب زحمتيك من الدكشينة على الأقل أب خلقها بقر واري خواه بقر جيه خواه كارب كارب تشتكي بك يعني في مجالي دي براستي وها ها توجيه كرنج مسألة إغاثة جبونا كوباني وحفرين أبايا خير خواسيا برزاني بيه خوستن إنه والله حتى إغاثة بيجي واناجي وبيتر يعني تركيز ورسرفا مسائل أساسية وإيه وهذه وبيتر جواب لسر أسئلة الشارع تيكرن شو السؤال تيكرن بيتر جواب لسر هبو براستي دندر مجلس هذا أزوك شخص يعني أز بانطباعك كلكي إيجابي وقال لك جير حتى يبو الجم وكبار بالا خداي جير حتى يبو الجم هي حاضر تبدا يعني برز بشار مجارة يكريزيا نافمالا كردي شو هاتا بحث كرن يعني تنها مجال بيكر تقول برسن كولانا برسن شارع هاتنا داين يعني خلق برز كان كو شما نها حتى نها غافن براكتيكي غافن عملي غافن برشاف نهاتنا آفتن درباره مجارة يكريزيا نافمالا كردي ده تكزي لسرفيا قال لك يبو وقال لك وقت جيبر مناقشه ده وما بري خنا داي آلي جاردي جهوالا قشا جو ما خنا داي آلي نبري وقت حد هولير ودو ما خنا دا آلي وإيروج أم خنادن آلي وإيروج أم بيدن رغبت عملتي ما يكرزيو يكلوستي بس أبديجن تشينا بهما أمتدي يعني حتى إيرو ويرنجي هناج اتحاد ديمقراطي وقت يدا موقف جناهتي إلا موقفك صالح مسلم هات أو موقف جبراستي
سلبي بو نه ايجابي گوبرا بگين اداري اگم دخوازن شراكتك حقيقي ام دخوازن قرتيه ما بين بلدان ام دخوازن ام كارك هفبش بكن براستيجي ام شريكي قرار سياسي بن ام شريكي هل بن دي اداري دي مسائل سياسيه دي حتى مسائل عسكريه دي ام امادنك ام شركاتك حقيقي بكن وتوجه مجلسي بشكل عام ايجابي بو بفي اتجاهي توجه مجلسي ابدا داريني سرفي مساله سكني ودخلت انه تشتى بس حتى انه جي مخابنيه تشتى درد كافي يا اداره تشتكي درد خينه يعني او كسكي وك بريز مظلوم عبدي مثلا موقف كي درد خينه حتى انه بيده وكان بيني جي بالبرز دفي مساله حتى انه بيده كر يعني بيدنج تشتكينا بيجي دنج جار كي دركت او دنج سلبي بو ام براستين دين جي مخافي ان بيجن دائما كي اي وقت ام كارب كارك يمكن ممكن ابيده بينا ام دخازن مواقف جو بيده كان دخازن مواقف بيده مبادره بك دخازن ام بيده شغله كي بقدر بكن ام معناتني برا جادي يكي وقت بريز مصلوم عبدي دخدي رول به خدي كار ما بقي نفده الجمعه مشكلتني ام بقدر كار بكن ابدا هبالي بي مجلسي اي احترام جو جموان سربي مسألة باشا درباره قرتين سياسي بريز بشار تو اگهی بدست وكاتنا حطانها والله الجموان سكن حتى انها معلومه ندانمه تجاوب ندانمه تشتي دبيشن دبي قرتي الجمع تنني قرتي الجموان شاوه تنني مثلا ابو عادل معروف كان جهاد قرتين هذا ما بهزات دورسون عضو مكتب سياسي معقول هذا كما محامي شعفني هذا كما دار نهنا هذا ما جموان خاصن باك انا اردن يعني برا بس بين جمر بي روشاوان اذي وضعيوان اذي امزانن وان بري وان قلتني خلقي وان زانن اهلي وان زانن ملتي ما زانن شاوها قلتن ام جوان ام وقتك يا انكار دكن يا رفض دكن لجنة جيه سكنية أنفيشم أنا نجدينه أجر جديدن قالك أنا بين على قلب رب مناقشة بكن بيج نخيك أبنا بنا تشابه شنو بتشرن جهاتنا قرتن وما تشابه يعني مصيري وان شمر بيج على الأقل مصيري وان براج بر بيج أجر كشتين براج بر بيج أجر تسليمي نظام كرنا براج بر بيج أجر جيني دن براج بر أمزانن هاي وان شيء هي أمزانن المواد هي أمزانن وان أو قرتنه تسليمي كي كرنا شلو كرنا أمزانن ومتأكد إن شيء وأو إنكار كن أم بيش معناوي نجديد بمسألة الخليج جديد معناوي المسألة شارع سر كربانة. بله. إيدي أن تبي ويجي أم دخاز بس مصيري وان ناس ممكن أم شلو أمي شلو بالفا والي خوكم أشيوان وأمي بين كارنا سر حسابي وامكن يعني شينا بالرأيات شينا بالجنب خلكي تبدي واي نهاية دولة وقتي مناقشات او تفاوض بهردور كن هسيري خبري هسيري دغورد هسيري خبردن هسيري بردن كارات بهردور كن اجواء شيء كن دور اما نفير اما معتقلا محتجزا الجموان او قرتنه انت خازمان بردن دورم كارن بهبر كاركي بهبر شغلكي شكلكي جدي بكن هاجر او كشتني جبران مربي ما وان كشتيه هي تسليم النظام كن برا ما تسليم النظام جبت تسدي نقطه انهار به 2000 نقطه خلاص بلاش مرنبه فرضا واي بله برز بشار د جوینا ودا بحثا کنگره چاران یا انا کسی هاتیه کرن دمک جبو الدارخستنا کنگره هاتیه دستشان کرن والله د پیشیده اشتغل ناشر وقت دم تحديد كرن سقف تحديد كرن دور ما اعتراض كرن ما قوكاكو هم سقف تحديد وكن اولا يعني هر وي شاغي ممكن الدور به دور ممكن وي شاغي جنبه سقف تحديدنا بس بيش نزيك برا كوميتي وتشيكر يك نظام داخلي يك برنامج سياسي هي انا هردو كوميتانا كان شغل خو انجاز كره شو ما انتخابات خو كرني ايه كاين بيجي يعمل شنو يدان شغل ما نامينه ممكن فرصتك نزيك دي ام تشيكر بله برز بشار دسبيك دا دلاو اخافتنا خودت بحثا هرگولین مجارن کو و بحث کرنا تاکر دناف وان مجاران دا تقول مجارن دانستاندن به ائتلاف را افيك چوا هات بحث کرن تفيكو هندك روش دناف برا و وكو انكسي و ائتلاف دا هندك تفلي هبويا جمد دوسيت تشتغل ائتلافي يكجي انه موقفي مي
جي وقت او ايديش او درباسونا تركا او فصائل تابعيه تركا قدر ما تسريك عليه وجريس بيوان بوني اوج موقفه من الرازيون وانا حتى شو ما اعتذار خصن ونظام كم ما جو امام اعتذار ناقل بله وما قلت فيه رسالات جوار بيش عند اللجناك هذا حوار وتفاوض بوار بك انه اف مساله هون بي مسؤول كما اف تصرفاتنا دبن بيما بقبول ناقل هون اعتذار بك نعم اعتذار بك دوري على قامة بائتلاف ما خص انه اف على قجي براستيجي سر اساسي خصوصيتك ما هي وقت مسألة كردي وقت هون دبنا عليه انه ايريشي فاديدك انه ايريشي نظام قصديدك انه ايريشي نظام كيدك والملتي ما قشي ديشينن ام بي قبول ناكن ام بي معترضا لسات ام كنا بيرنجي ايريش بملتي ما ومناطقي ما بيش عندن وخلقي ما تنعبر بياخذ كايد بائتلاف بيفهم كرندا بله هروها برز يعني بحثا نهاد فيدا مدى بحثا هفديتنين بارتين كردي جبلي انا كسي برجيميرات تكرن افيك وشوا د جيفينا خودا بحث كر ام بيجن د روجن بيج د سالم بيدا تشتك وها هفديتنك بنافبرا ام بيجن بناف بينكاريا الين نافدولتي برجيميرات شبابه لجمع يجب سكن باشر تشيبو بس ايما جمع مثلا ام وقبل دوزا خواني قضيه كردي لندر سوريا طبعا اما مصيري خوش عوده بأوبوزيسيوني بمجتمعي دولي بجنيف يقف بقرار بيستو جيوشار بقرارات اكس تاوي فيما وطيرها بحل سياسي ازمات ويرش خلال مجتمعي دولي ما مصيري خوش عوده في جريداي للجمع وقت قضيه ما ويحل به حقيقه ورجيم جديد في حليده والروس وروسا وتمي جنبي عن الروس نظام يرو كسينا هذه لوقت ضماناتها من قضيه ما على سرب لغوري مجلس مدخواز الغوري برنامج مال اخذ ملتي ما امي وجهي امي نبينا امي بخوازن ام لحطانها للاسف جيب خابنيه بالنظام نحذر تصريحاتي بالنظام جي درت كمان لا ايجابينه تصريحات درت كم جامعه بين نسبه كردا بشيء المناطق كرد فيجن كردستان افيا نسبه كردا نسبه عرباتي دحفتي في مكونات دنن ونسبه كردات تصريحات جبيرن درت كبي هي مرنا هي نظام استعداد جمعي ويحل بك والا وقت ام زانب ويحل بك ام دودو زاخوني ما ام سيد باني سري كسين بله برز بشار برسك گشتي سال 2019 چاوا بسر کردان و کردن روجاوای کردستان را درباز بون دستکفتن چو بون و زیان کودیتن چو بون والله عينا دبيدي ام شكرا حوالي خو ملتي خو دري هانك كلو چلو تحمل كرن خاصة لكردستان سوريا چلو تحمل كرن بنظام اسياد براستي سالة 2019 سالك قلكي بالنسبة ملتي ما سالك خرابو وملتي ما ام سباسيالي كن چلو تحمل كر وهوالي ما چلو كارو خباتا خو سوان اي بارتيا ما اي مجلسا ما حركة كردي بقشتي چلو كاري وافظر فيها انا تحمل بك والبر لبر بسك كني وقارب خباتا خبر دوامك وهي ما قوي افصالا نهبي بحذر وبيس سالك خير وخشيه بالسربي ملتي كرد وملتي سوري بقشتي وخلقي ما حوالي ما بيتر خباتا خوتشتي خو كاري خبك بسوريا خشك سوريا بقشتي مكوناتي وان تبدير سر اساسا سوريا مستقبل سوريا اتحادي تحدديه قومي ودينيه هذم التي ماشي لقول عقود مواثيق دولي متمتع بحقيقه هي عمليه ما اول يعني 2020 ده اگر هيكو تشتك يعني دستكفتنك جبو كردان هذا جبو دوزا كردي امولو بعمل باوريات بي امولو بعمل ان شاء الله وتشتي خوش بيتشي ببن ونزيك جي ان شاء الله تحولات شيء برز بشار امين ادامي بوليتبريا بارتيا ديمقراطيه كردستان سوريا جالاك سباس وجارة كدن سرسالا و بيروزبه
وزارة الدربية روسيا داخويانيك دا إريشا أمريكا بو سر بنجاهن حزب الله ين عراقي لعراق وسوريا راتكر وقوت كو روسيا جي إريشا أمريكا نهاتية آگاهدار كرن. وزارة دربية روسيا داخويانيك دا راگهاند كو إريشا أمريكا بو سر چند پیگهك لروشافای عراق و روشالات سوريا نجه قبول کرنيا. وزارة دربية روسيا داخويانيك دا دلگرانيا خوا درباره إريشا ارتشا أمريكا نشان دا كو باريا روشا يكشمي بارگهن كتيبين حزب الله عراقي لروشافای عراق و روشالات سوريا كرن هرمانج. وزارة دربية روسيا راگهاندجي كو إيريش بن بيكرناج سروريا هردو ولاتان را قفك ماترسي دارج بوي أسايشا هردو ولاتان. وزارة دربية روسيا قوتجي كو موسكو هرسو كفتين أمريكا بفي آواي قبول ناكي داخواز جي حمو آليكي كركو دور بكبن جوان بينقابان كو ببنا سدما درست كرنا آلوزيه وروشا سياسي و سربازي لعراق و سوريا ولاتين دنجي تيك بدي. هر دیوی چارچوبه دا دیمیتری بیسکوف گوتو بجه فرمی کرملین راگهاند که ولایتین یگرتین امریکا روسیا جه ایریشا خواب و سرکتیبین حزب الله عراق و سوریا آگادار نکرنا. هر وها بیسکوف گوت که موسکو با ارینی سریوا پینگاوان دکی که ترور دکی آرمانج لی هر تبگرک دنکو به صدمات یکدان سقام گریان نفچه موسکو به ارینی سیر دکی. ایواریا روژا یکشم بوری بالفرین جنگیین امریکا بنگهن کتیبین حزب الله عراقی لناوا عراق و سوریا کرن آرمانج سه بنگه جوان دناوا خاکا عراقی دبون لروژاوای پارزگه انبار دو بنگهن دنجی دناوا خاکا سوریا دبون لگوری داوین امارن حزب الله عراقی ده انجام ایریشا امریکا ده 25 چکدارن حج شعبی میلیسیین وین هاتنا کشتن بهتر جپنجی چکداری برین دار بویا. پشتوانیک لشکری روسی ایرو گشته باجار رقای هنج دن خوجهیج باجار رقای راگهاندن کو ایرو پشتوانیک لشکری روسی گشته گند الگنترا لباکور باجار رقای ودبن چاودریا بالافرین روسی دبو. همان جدران گوتن کو پشتوانی ج 6 اتومبیل لشکری روسی پیک دهات و درباسی گند الگنترا بون کو جه بارگاه لشکری روسی لویدریه. لباجار رقای چکدان پید هجمار گرتین داعش جزیندان خواست سربست بردان جدرک طایبت راگهاند کو ده سشمه به ناوبینکاریا ایلو ریسپین باجار رقای چکدان پید 12 گرتین داعش یندن جزیندان خواست لباجار طبقه سربست بردان. براو برا هردمو دمکده چکدان پید گرتین داعش تروریست جزیندان خواست سربست برده. کود همان دمیده بدهان سرکرده و اندام و آلیگرین انجمن اجتماعی کردی لسوریه ده زندان ودنه و چارنویسا گلک جوان ندیاره. حکومت هرما کردستان دبیجه اول سر دابین کرنا جه و آلیکاریان جبو پانابارین روژاوای کردستان این کو به صدام ایرشا ترکیه و داویه کو بهتر جه 19,000 کسی در باسی هرما کردستان بونه ده بردوام به. حکومت هرما کردستانی دبیجه کو او کار لسر دابین کرنا آلیکاریان جبو پنابرین روشاوای کردستانی دوی داویه ده دربازی هرما کردستانی بونه دکن. بردفکی بناوی حکومت هرما کردستانی جوتیار عادل ده تویتکی ده لسر مالپرا فرمی حکومت هرما کردستانی راگهاند کو هجمارا وی داویه پنابران وین کوب صدما ایریشا ترکیه لسر روشاوای کردستانی دربازی هرمی بونه گهشته 19,083 پنابری. وعادل گوچی کو ده روژا دوشمیجی 32 کس بریا خلاص حلایا سینوری پروشاوای کردستانی را در بازی هرما کردستانی بونه. بردفکی بناوی حکومت هرما کردستانی سربار کر که حکومت هرمی لگر ناوند هماهنگی و کریزانیا هفبش یاب سر وزارت نافخویا هرمی و تکز دکن که اوی لسر دابین کرن آجو آلیکاریان جبو پنابر نونین در بازی هرمی بونه کار دکن و دکار خود بردوام بین. شدسپیکا ایریشا ترکیه گروپین چکدارین بسر و لسر روشاوای کردستانی و کنترول کرنا هند دور و باجارین کردی شعالی ترکیه گروپین بسر و شارو پفچون و ایریشین بردوام رو دیدن پیلا دربدری جارا کدن دست بیکر و بهتر ج 300,000 ولاتین کرد مال و ملک خواب جهشتن و دربدرو پنابر بون. و هجمارک مزین دربدری باجار حسکی و دورین دور ج سینور به ترکیه را بون و بهتر ج 19,000 پنابری جی در بازی هرما کردستانی بون و هجمارک کامپ ج آلی حکومت هرما کردستانی و جبو وان پنابران هاتن آوا کرن.
دو رخصنا یکتیا خوندوان جوان دموکراتی کردستان روجاوا لکامپا دومیز دو خلک هاورچونا بلز و بربرتیا میران جبو کچ و خورتین کامپه وکرن. خلا پرستاری و هاورچونه دبن سرپرشتیا دکتر محمد و دکتر معمر و هاتن وکرن. هروها خلیا بربرتیا میران دبن چافدریا راهینان علی الحمود هاته وکرن. برنامه خويا اسعافاتي اوليه دورات الدواء ما شادل وتوزيع كرن معلم عندنا اسعافاتي اولي تمامتي براستي اف دورها قالك ناجح بو ام قالك سباسيا تي طلبي دكنكم في كاريها رابو وما افكسيها علم عندن كنت حمو مالادك وكاربن في كاريها نارابن اجيب طالبك دورة اسعافات اوليه ده قالت سباسيا اتحاد طلبة كنت بعد دورات عشان نبني وان شاء الله الدورات بالدوام بيقدر قالك استفاده يجيب كل عالم وإله رجاء تخريج بويا شهاده ابو شهاده تمريض وزع عندن شي دورة خلاص كرن مدتاوي هي بكونيفو مرحلات دويبو تقريبا ما خلاص كر ما خصت شهاده وعبدلوا وهيجي ام بردوامج دورات اره وسركفتن باش حموار ان شاء الله. ويلو دورة حلاقة يا شرابو مخارجان وكاركي قالكي باشا وبسركتن وان شاء الله روجي بيش دجي اب دورة بردوام بن باريكاريا اتحاد طلبة شباب ديمقراطي كده. پشتی چند روزان جارامی لباجار ادلب جالی بالافرین شر ین رژیم روسیه و جبر خرابون روشا سقای جارا کدن باجار ادلب گوندوار نوی راس ایریشان هاتن. بالافرین شر ین رژیم اسد و روسیه باجار ادلب و گوندوارن ادلب بمباران کرن و ده انجام ده هجمار کس بنا قربانی وان ایریشان. چالکوان اندنا و حلب ده اشکره کرن که هزین رژیم به هجمارک اپراسیون ازمانی دوارا ایکاردو گند شیخ احمد لباشوری گندوار حلب بمباران کرن و ده انجام ده هجمارک بریندار کتن و زیان مادی مزنجی لهمان دواره رودا و سربار کرن که رژیم سوری جگند الواسطه به توپخانه گران هر دو گندن خلطه و سمانیه و در دور باجاروک جزرایه لگندوار چلبی کرن آرمانچ و ده انجام ده هجمار قربانی دنابر کشتی و بریندار کتن جعالی خواجی رeveberiya sivîl li Helebê ragihandî ku rejima Esed derûberê gundê Şêx Ehmed bi top û mûşekan bimbaran kirin û di encama wê êrişê de 4 kes birîndar bûn û ji bo nexweşxanê hatine veguhestin. Her li gorî berevaniya sivîl daxuya kirin ku armanckirina başûrê gundewarê Helebê ji alî rejima Esed ve tê piştî ku grûpên çekdar yên ser bi obesasyona Sûrî hewleke pêşveçûnê ya rejimê li ser eniya bajarokê Zimar li gundewarê Helebê têk şikandin. Li bajarê Idlibê jî çalakvanan ragihand ku bajarokê Tilminis û bajarokê Mecaret Neman rastî êrişan ji aliyê balafirên rejimê û Rûsî ve hatin û di encamê de kaderekî ji berevaniya sivîl canê xwe ji dest da. سروک کمارا ترکیه و روشکار آلمانیا دریا پیوندیک تلفنی ده هر دو دوسین سوریه و لیبیای گفتگو کرن. سروکاتیا ترکیه ده داخویانیه که دراغان کدو رجب طیب اردوغان سروک ترکیه و انجیلا مرکل روشکار آلمانیا دریا پیوندیک تلفنی ده داوین پیشاتین روشا سوریه و دوسیا پنابران و هن مجارندن گفتگو کرن. جبور استاندرا تندوتوجی و کمکوژیان لباجار ادلب جالی رژیم اسد روسیه و هجمارک برپرسن اوروپی بانگک آراسته سروکن ولاتان لجهانی کر. روزنامه لوموند یا فرانسی بلاف کرد که هجمارک جبرپرسن فرانسی و اوروپی بانگک آراسته سروک ولاتان جهانی کرد. تدا رخنین تند جبه دنگیا تواهی ولاتان درباره کمکوژین که در حق ولاتین سویل ادلب جالی رژیم اسد روسیه و تنه بکارانین کرن. هروها دوی بانگی ده همان برپرسن اوروپی داخواست کرن که به ارکی خواه رابن و ده زودترین دم ده دستیوردان بکن جبور آوستاندن ایریشان لادلبه. به هلکفت هاتنا سرسالا زاینی اوفیسا کاروبای جن و زاروکاتیه ده انجمن اجتماعی کردی لسوریه ENKS لباجار قامش لی رجاوای کورسان آهنگک جبو زاروکان لدارخست.
بله تماشاوان هجاب في آواهی هم گشتن داویا بولتنا خواه دوباره سنوچه. سروک مسعود بارزانی نامه که پیروزباهی بلاف کرد تیده آشتی و آرامی و خیر خوشی جه نافچه را خواست. انجمن اجتماعی کردی لسوریه ENKS daxwiyaniyek بلاف کرد تیده هردولی جوین خواه اشکره کرن. پیده ده سربازبردان داعشیان ده بردوام هریداوی لباجار طبقه 12 داعشی سربازبردان. جارا کدن ایریشین روسیه و رژیم سوریه لسر ادلبه تندر بونه. هر شاد و بختور بن سرسالا و جارا کدن پیروز به.